Selama melambi laku kita solanasang, selama si tamu lante pak nandungan natu melambi, suluk solanasang ta mane unalai te allo totemo, mako solanasang ta misa lan pak nandungan lante allo 1 tanggal 27 bulan 10, ta nandungan itu misa kada tu magarontok lan nakua umpama diongan pena, yaitu kada na puang matua tu lata basa lamai surat badatu ku pilai lamai Filipi pasal 2 angka karua tamane basa sa rangi te kada na puang mai komisul solanasang ta masambayang kure semanga ambelan kada tuan suruga tu atu pak nandungan tontong mami pak bengan lako kami solanasang upuang lakini nandungan itu mintu katuangki kure semanga ambelan kada tuan suruga mi pasti tamu poli omokan lante pak nandungan natu totemo laki basa si laki rangi tu kadami opuang pasake kan solanasa lam basa te kadami deno pa opuang ne te kadami laki basa lam menalainan lam mata penangki kada-kada mo kami opuang bila nasaka sadaya mo kalan urangi lan sangan na pongi suki masambayang amin. Suluk solanasang yaitu kada na puang lamai Filipi pasal 2 angka karua tu nakuang sia umpama diongan mo kalena sia mengkawala lako puang matua landa lako kamatean. Ontong bito landa lako matena dao kayu peakta. Dia tu kada na puang. Suluk solanasang yang tah pemarang-rang itu kita bahas itu kadadian yaton nalan taman Eden tu Adam sola Hawa. Nabisik dia tabulituk ma rupa ula tende Hawa apa ya duka te Hawa na perang itu apa na pepasan na dia tabulituk atu ya duka bangsia moto na yatu kama diongan penanna na taloi kama karasan pena belanna pamaduan penanna te Hawa lamu reduka ya susi to tumampana siala moreduka tu disanga la untandai tu disanga kadake sia melona. Naurungan ni para to ya tu katuan na Hawa sia mintu batiina narusak dosa sia paadi kapua. Belanna tang ma perangi lako pepasan sia tang ma perangi lako parentana puang matua. Suluk solanasang yang tape marang-arang itu katu-katuanta ya te pamadoan pena susi to buda bangpa takabu utulan katuanta te kita torrotolino sia biasa tasading sa biasa duka tang di kapang nabu tu kalena te apa ya te me kumua umpama karra ki kaleta buda-buda taparan to buda-buda tu untang ngaram misa kalena buda duka tu lamo rebang di sanga kalena. Buda duka tu tahu mailu mata bang. Ya mote tu bu tu belanna kama karasan pena. Sia buda tu rupa-rupa agan katuan tu tontong duka bang rampos itu kak lan tu katuan ta. Tu bu tu belanna kama karasan pena. Si tende na para to. Si tongan na buda duka tu pa apa kilala. Buda duka mutu apa na pugau te to manarang. Di kuadaan na bu tu makarasan. Tontong ki dipakilala. Apa ko inang buda duka bangnya dadilan katuanta. Sia buda dikabutui. Tu kamakarasan pena. Sia buda duka patu tahu umpama karra abang pena anna. Nah ya tu kamakarasan pena. Ya tu tomadobang penanna. Ya tu bisa untaloi kama diongan penamanna. Tu bisa usondai. Nah ya tu kama diongan pena tomatongku sesilu. Lamman na Yesu tani bisa unnapai. Tu disanga kama diongan pena. Lante pak basan tani na alan ayak karuana kwa. Puang Yesu kalena umpama diongan kalena. Siameng kaula lako puang matua. Landa lako kamatean.
ontong pi landa laku matena dio kayu piata. Yang tapi marangi melo iti ayat-ayat na inde ya kamu puang Yesu umpama diongan kalena. Apa pole rite kita torro tolino. Apa tu lata satuan do kalita kusanga tae. Lamin dadi pak nanungan kumua inde puang Yesu umpama diongan kalena. Laabi rakate kita tuto tang pabela. Nang parallu ki tu disanga umpama diongan pena anta. Tak itu apa bisa lah dipake umpama do kaleta. Ya moto sulu solanasang takkan nasai milan katuan tak kumua. Ia tu disanga kamadiongan pena lan manna puang Yesu tudunai unnapai sialam manna puang Yesu nani untaloi tu kamakarasan pena ya toh. Yang nakaleta bangarita satuan kusanga letang pabelaki. Para lo kila masambayang langan puang tatari memele tu puang Yesu. Na ya tu pena makarra tulan papenanta la membali sule na mendadi misa pena malambu tu na pasakke puang matua. Si taru na pole to sulu solanasang tapak peteronan duka milan katuanta dio na tu ka di bak ruanna lan Yesu tu pena makarrata la mendadi pena malambu na la tontong duka payan lan katuanta tu kasiala masian ta ena mado pena. Mak katampakan na tulaku parampo kumua. La tontong kimelada. Apa tu na anga puang lan katuanta. Tanya pak porean penanta. Na ya tu na anga na puang matua kuma la tontong kimembali. Na ya te penanta la tontong malambu lan puang. Puang Yesu umpasake ki solanasang. Amin. Baik kami suluk solanasang ta misa lampas sambayangan ta mas sambayang. Kure sumanga ambelan kada Tuhan suruga te kada balo tumang kami pak perangan laku kami solanasang. Jika nasai au puang kumalaya telan katuan ki tontong paki pamakarra tontong paki pamakarra tu pena angki. Kirangi sia na pamatoto akan te kada siara pamatoto kan te kadam mila mesura madatum mi opua. Den nopa anayate kadayate. La melada akan kumua puang Yesu kalena umpama diongan kalena. La binar kate kami to kasalan yate kami to lino opuang. Bem mokan penamelo opuang. Anayate pedangki bisa membali lulako kapalamburan. Tang pabelakan opuang apa yaitu kamatotoran tontong bangkiran nuan diome olomi lan pamatoto okan ni dinopa anyate katuangki lan te allo laki patu la tontong kan ma pena umpama diongan penangki siala ma pena malambu. Kure sumanga opuang laki oleh te allo yate kamu la tontong pasakke kan ni. Ya tu sang suluran kitulan kamalaman batang kale kamu lampasakke opuang. Dinopa ane te atu laki patu lako la di pamalike marampa te sang suluran ki. Puang be mamasilan kada Tuhan suruga yang mau itu pasambayang ki pak di pagar itu salang ki opuang lan sangan na puang Yesu ki masambayang. Amin. Silu ti pakabor lan puang rampun de metotu pak nanungan talan te atu melambi to temo. Salama laku kita solanasang den nopa na pasi tammu pole ki puang lampa nanungan atu melambi dio Allah senin. Puang Yesu umpasake ki. Salama laku kita solanasang.